рұқсат бергіле, біз рұқсат бердік. Ана сөзіңіздерде тұрыңыздар да, ана болмайды. Анда болмайды. Рұқсат жоқ. Официально рұқсат алыш керек ана кезде. Қайраққа қарылыз. 9 айдан бері біз бұларға айтып атабыз. 3 айға чейін бекер тұрғыла деп атабыз. 3 айдан кейін 6 айға чейін жарым басын башқа елдер тұрып атпайбы? Шаар ичинде, базардын ичинде. Ошондой жерлерди биз предлагать этсек, булар ошо жолдун, именно жолдун жээгинде сатыш керек. Жолдун жээгинде сатканга болбойт. Булар патент албай, эчтеке кылбай товарын көп алыш керек. Мүмкүн да уруксат жок. Сәт атасыз, булар деген жөн эле патент сатат эчтеке төлөбөй турушкан деп. Алганга чейин. Ага чейин биздеги патент төлөгөнбүз, налогун төлөгөнбүз, тазалагын төлөгөнбүз, баарын төлөп турган үчүн бизге павильон турган. Жөндөн жөн эле бизге павильонду тургузбайсыз. Мисалы ушундай. Эми алгандан кийин чынын айткан төлөйлүк биз. Бизге деле ушундай суукта, ушундай бороондо суукта бизге которушай. Бороон күнү суукта бизге деле деген интересный эмес. Бизге кызыкчылык эмес. Бизге ушундай суукта деле турушчу, ушундай возрастта. Мындай деп бизден сураныч. Мына парковниңер бүттү. Жолуңа жасалып бүттү. Бизге сураныч. Ошол жерден мына павильон ооруп турат. Бизге ошол жерден павильонубузду бергенге биз суранат атабыз. Биздечи. Үскө чейин турасыз. Жоксо анда үскө эмес, вообще турабыз. Павильонубузду берсин. Biri çalsanız. O meskin malları da gelsin. Alanın da topun Deputat ozan kıldıran. O şu çıksın adam deputat. Olmayız yani içecek. Так, siz Глеги докуче. Olmayız içecek. Kazanıp sonra talep kadruştan get. korkutmaz değil mi? Demokratın içeri var. Yok, bir şey var ruhsat yok. Bir şey var kenara ruhsat. Придется, пойдем.